Театр кеше күңеленә иң якын сәнгать төрөдер мөгаен. Ул кешене бар гамен оныттырып, сәхнә дөньясына тартып алып керә. Ә иң мөһиме театр игелеклерәк булырга өндий. Берничә ел дәвамында үткәрелеп килгән театр төне республика акциясе быел саф һавада үтүе белән үзенчәлекле булды. Көн салкынча булуга карамастан театрга битараф булмаучылар сәхнә алдына җыелды. Алар иң тәүдә театр турында викторинада катнашып бүләкләр отты. Шагыл халык театры режиссеры Эльвира Миңнеголова әзерләгән программа барышында тамашачыларга яхшы таныш һәм якын булган үлемсез әсәрләр. Мирхәйдәр Фәйзинең Галия Бану, Таһир Таһировның Галия, Илшат Ямагуловның Мәхәббәт кошлары, Гадел Кытайның Тапшырылмаган хатлар, Гомерләр алда әле, Алексей Рыбниковның Юнона һәм Авось спектакльләреннән өзүкләр һәм матур җырлар тәкъдим ителде. Бу кичтә театр сөючеләр яраткан геройлары белән очрашты. Sizning tirada quzg'unlar chiqqani ko'rinmaymi? Bo'ldi. Ismoil anaga kirabik. Mijonim bilan shoq-shoq sizga kelmay yuring. Men bo'lmayman shoq tug'il. Ertalar qistab yeda tomosha. Dilesin, men seni ikkitaga yo'qchilar jibaram, ha? Yaxshilik bilan bermasalar. Yolashib bo'lsa shiqam. Bo'ldimi? Ha? Burada.
Matur, şul kilir. Şulay. Ne demek tabii. Şeyler. Özünüzün her yaşadık kızınız demeklerdi. Ne kışır gözü torunda kumelinden işim. Ay, şımmarlıkta da şulay bana demeklerdi. Geçene, haline kunde kısmadık geldi. Demeklerdi. Şulayları var. Eydem, şirli bir basası oranga iki basıp yürüyor. Kıylanacak bala, bunalayımına Şu kadar tıkıllanıp gidip olan günümüydü biz bugün. Ama senin sıvışta gitken günün eğlendi. Hayırlı güne bulsun ünlü. Akıllı, Salomon, Sılama. Ben bir çatlanıp gidem. Ben korkkanım. Soğuşta kotlaşıp olma oydu. Akıllı direğime eriştim. Sensin, gülmeye oraya. Ben sizden koydurma. Biz hele gürleşip dullar ıstırırız. Kubiti bağlar ıstırırız. Size şu an kiçkineyle kızımız bulur. Seni aşağıdan olamaz. Zahir. Ben sana dua yazdım. O seni yol yalanlarında her vakit saklap yürü. Muhabbetim şiksiz, zokşu bulsun. Ağır yollarında. Rahmet, Valiye. Oytan Valiye. Seni bizden daha düşün koytam. Gül Valiye. Yıldızlarına yıldız aldığında gönülleri yanıp yuvalar. Nina sensiz kıyım. Balalarga kıyım. Eyde koy. Kapı itmini kısa. Benim bir gaybımdan kılardım suğuşkına gayıplı. Suğuşkına gayıplı kapı itmini. Sen koy koynisi. Hepimiz tüzürüz. Barısına da tüzür. Bilesin mi biz senin bilen ne işleybiz? Bütünley şit yakta шығып ketip. Yana dünya başlar. Yana turmuş kurur.
Ömür. Koldan. Күркәм мәдәни чараларны сагынып көтеп алган Илеш тамашачысы артистлар чыгышын бик җылы итеп каршы алды, көчле алкышлар белән узатты. Чыгу мәдәни чарага әверелгән тагы бер тылсымлы театр төне халыкны бер үк вакытта уйландырып та, моңландырып та, көлдереп һәм күңелләрне җылытып үтеп тә китте. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.